Lutwa Happy New Year ma chel kong. Angeni wono tima be kamo ikan kama wono ti ye. Darangeo ni mwaka ni 2025 omero yape mabe pot wano le weng mano wang watia yaba machala choli kamo ikan kama wano wati ye. Me achel mero ngeni achwa ranch kitika building one of the biggest prison ma kichwalo mat kunu ki nyonyo maka ini neno matiana chunga ngwen mone ni chalo mone mo yung Kampala ni ene ki chalo kunu so ene gena piera dong tak loyo ma prison farm neno ni better one of the biggest in the country ma ini bi neno ni jema pol ki bi yobo gunyo ki bi timo ki kunu chino bi konyo other parts of the country ben the weng so machala actually ben no mero wori kerwan wa ben be tuolo machala wan kani mach mumiero no chet kid gum no chet kamoni mukana ni ki chwalo ki pola tata but kama interest padano ti ye ki chwalo mach nyo ki pols mano pi gi tek da ko miero do ko ri pedak bi beru ka roino ma chalo kama kana ni meru gi no miero wan no be ye tuolo helicopter were we yamu bot wa Kenya actually unu neno keta helicopter were kere inge la chen Jimmy mukana tika time mo kitika gine ne eno mo pate madit loyalty actually ento 140 no magoba pa moni tika charo yung bunyoro umiro unu nge mabe ni wan machalo wan kaka actually umiro moni magoba ne bero nen no tung bakwa dak madit loyo eno no bet bakwa airport dong kiti yung ne tika charo tung kucha so machala wan kon watika benefiting kingo jen mo mi wan wa beri ye tuolo fol ka wi upo salim sale we beri nakaseke ngom time nakaseke ngom padano ma ki fencing gen maduong la dadani ngom we ko Tanzanians wangu beri tuolo yango yemo jomoni wan wa mi be tuolo so jeminem entie umere kamero ya choli ko beri chano kama beru mabe ma dong yo kan go ya ne bi bina beri ye wang wa bet tuolo lo kan ngom pa choli go mier go bet ma wang di tuolo mana ka yang pe winyo ni tung mi anyima ka chani tung na mokora tung malo ka chani no liet pe biro ka yelo dano ba tin long liet tiga biro ka yelo dano wang wow mirbet matuolo kawachako 2025 wang wow mirbet matuolo ila buodwong kachane joma la chuli mo miero no gumete ki beru ka gwa kuj ki kwanyo lu monjini mokene yo so wang wa omero umete ki beru tuolo o yang no jong ka o ikene ka dry season enini e kar mano pino tuono jong gi bino no gen gi belu rem dano magien no gi leko diangi ka dong gineno ni kodo cer ka poro cham dong tika dugo tung gangi dong gi cero no he gi kwanyo ki diang wa dong gi cero dong gi bere kwanyo diang wa padano dong gi kwalo diang eno tindo jong kwalo diang wa chui wa oro an yang no be ki kwanyo no muduro ki ching joni chegi ni mukene eno watin wadiri food are no ni jemi mukene tie ya chuli mo pudak dano ki yako gi kono ki muduro ki bayo muduro inone da mo pot eno no jemi pa chuli gitika chero wang mer betuolo jemi ma pol tie matika time ma mer wan wang betuolo apa lok biru kan kiti negachuri settlement matia pa dua ta including banyankole kijo kene banyarwanda wengi ti ya pa endo koni ka politics ye binu ya ko berichana ye la mo kan pe kono ngo ye karo a ye la no da ya pe achuri tikato so wa chuli omero kibet manotia yaba 2025 eno bino 2026 bino eno ye koni rak bino uyero ye mati dano magu bechero ka chumpi wan machalo kaka mapewe ko ngom wani ucheto mayot
Kao no ni mo kane do gu chungo weng no ni gu ye o bere lege gu ben lege no ko bere chana do ngomi no do kono yot no do kwa ni weng eno ngi ma be ni tim wa diri ngom kritika fencing gen mo kane ma jemi mo kane titi me ma pol mo mer wang wa mer bere ya yaba acholi pegi deg daro eno ka miyo timo wan pian kai ti chan gino mo kan time in ye ka miyo timo wan wa miyo wono ngom wa ko ti charo ngom mo la bon pulan ti per bi pori ko mo malu tini ma wan ma bi nywalo gini po ngiyo kama ge bi kero gi ye ka unen tuo mo ti matek gino mo ti la ngom mo ti matek ke mero charo ngom tuara ge chet ke jengo ajen bot jomo ma giti gi chiling chino diri maja ke gamo no kongu tiyu kere kongu tiero jemi gi mo ka ke bi kwanyo giyo mot wiu miel po luen ma wan be ye ni elara mwaka piera rio ki wiye ni watin wadiri wan po penyo la penye anga ge mo chwalo dane kam style mo kane tie ma put pia o lake ti style ma chon ma gi bera ti kere style ma chon maka unu ni neno ne watin wadiri unu penyo wi dano ma be anga ge chwalo dane kam mamun gi chwalo dano ni no dano chere kame no nga go chwalo dano. These are hard questions mo mero actually food go bet ka penyo ne but food pia ti penyo ne go lingo rojo pajo bino wachiro ka rojo pajo botemo ne 11 mo kan me ne ni pajo wa rojo wono wan ki komwa well one po degere gamente bino be gi chung kere kedgi wang wa betuolo ginu mo igana wan obi jaga timo ne watimo ma kun no ke ngeni ka ke tiga nyai lo ni chingwa ke nyai lo ni chingwa peda ko kel pera ye ko wana chol le gana madit ke ka wan obi jero in 2025 oberu ma wan watuolo una ting rom kono uno titung malo kuja no yang no loka liech moni ni pe bieno no to twal na kere ene liech da ko chako bieno kwe no liech ma wano ngeo no tung malo kachani tung purano kachani ene no liech mo no gire ni ka gwak gire uno tim me chon she stand to be corrected ke kenyu ana foyo un